Anopa no siabo Ghana chimama mamuni na chimama kwaba. Deba AHENKAN933FM sabraso. Ensuma do eso mamu fitia no anadwa besia no pai. Eni esi adwa de baba suma no pesa no pa no nsia akan kase. Adishimama ensem de biasi pa na de obetie bi ene se aba betodwa ama se mike Ghana Chamber of Construction Industry for the aba betodwa se ai aban aba atwam ene aban tuzi se wo mu ni na wo endi ni ye Wapeni pabisu di abetu dwetire mu se wo man Ghana oba ya mamuamu ase ampanifo no wo mo kasa so wo mo nyehwe abusua be ko bi maso ye na ye nim se okokase pa asi Ukraine man ni mu eno ne Russia fo na de kote tale wo mo na mike United Nation akwagina ye akonhyiamu akotoaba bisa de ekoso no wana fo aso wana enfo aso abato no tinsanso medeba Abusian sam no edoso papa na nanu pe ya boaboa ni nyina no afri kwadwo apaw newsroom na ya bekenkan ewo eno akua Afrankoma Studios amawo na hyane susan nanu pe so nyumako bia daroma na waso yasne agi entata esa kasia ne hyane atwe ne sra ne abasa empensemo emawo enasia no enko ema ODI electronics home appliances papa asoye eneha Afewu didra was so to me boy waditon dear who de rose ne be ya ebekon kan anuti sa obebo waditon dear who de rose so dear no ane AHENKAN933FM eso ebresemu emu chirechire mu nyina dayar betudwa afeyi ebebuo so nsembeba achire womo ebuam esika ene anopen abusua kase ne live Facebook and YouTube search AHENKAN933FM for adwenchire to ya bekenkan amon Ana says 0594841044 anopay information center saje pinefa kase live ewo bono mantemu ewa santimantemu ene titru epoe mantemu ebru aduonum ekwadusia anopemu ni na kaukudi nyankopon enhira mo papa akenkanfo abeti enka ye me kwaku ennin kusimene Mami akia janewa afe kasiano entwetwemu Abusia ya shakasia na sententem paso dia ya dieni atremu ewa political analyst openi ba kwa eba no amanyusem wo maimu pa dia wodimu akote ene eba na amanyusem wo nkonya wo ko bebi ekitane sa handbag no eya nana into amrechi na wopeni akasa ekyeresa wo man Ghana wo ba ha ye mpanifo no wo mabusu papa wo mudi wo man Ghana nim atutu ne amaye no ne se mbuburu ja wo modoso ana wo kyese ko wo modoso ne de ko so man timi hu mpuntuo aka so man yetimi kwa na basahare so wo man timi kwa kai wo mpuntuo so na so ne anya ne sa ne hu no ana wo kyese ne amana ko basa nyina ne sa empanifo na wo mudi enim e wo man mu no wo bi adwen ne ho ne botom ene na busua ho enya de wo modwen wo man Ghana ehwo anuti ana ma wo man ye ne amamo ne so atimi ayiri pampi sempa ne keye ana empanifo wo mudi enim no wo modwen wo man Ghana ho ye panko no wo wajide ye papa so man ne atumpon ko man ne dumpempon so bia yesu ye betimi akasa de yensa esi yebo nanso enam se niema bia enkoye na akoye se pesami kuminya wo mpanifo na fantino wo man Ghana yentimi kasa fa yensa esi yebo wo tro ne sense na wo kire musa ene wo ade ba ko a ekon kan na die him e wo man mu ye pa ye paperwork wo kire se ene ukoye nkrata semani empumtu sam ye de ni nyina gususu ba mu anya de hu mpuntuo ba kumpo ese kwaso o maimu ana wacha se bi at South African Continental Free Trade Area wan kran pumpu ni mantemi ana kwa nkrata se mu atese gu nkrata so dendende asuba be piemu o maimu a esi ha kwa anya de a edi dwuma bia ana yempedifo na de chi ade se nyina se wo mo kasa ho anie African Continental Free Trade Area na mo de bo mo asafo hini so adwuma port ye wo se edisa ne wo matro wan nkrata so no anya ne kwan so nya ne saso ana ekoso e wo man yi emu ya na paperwork ne doso Debi who say Debiano because say BBT say ECOWAS it only exists on paper but when it comes to reality it is not. African Union it exists on paper when it comes to reality it is not. So if I say on paper it exists but reality it doesn't exist. In this case, mostly 8 countries and I'm selecting the Africa Continental Free Trade Area.
and it is going to represent all the 5 sub-regions in Africa: Western, Northern, East, and the rest, into various countries in which include Ghana. But the fact is, I say, when are we going to see the reality on the ground? Sometimes, let's be truthful to ourselves. When you are traveling from here to even Togo, to Nigeria, how is it like? When you get to the border, there are a whole lot of issues. It is because our leaders are not proactive. Our leaders only think about themselves. Our leaders don't think outside the box. And our leaders don't think about the ordinary citizen. Pesami kumenya wa mpenifuo na fa papa panti wa muhwe no munyai se ne be o mega na betu empon ebusia eni ayanana into amerechi na wa manaswa enwechi ana watoas no wa kire se ye mpenifuo ne hwe na kasa dodro no kasa bebrebe no mechai na kasa no wa mu dia ye adwuma pa wa man betimi atumpon Watram so kopiemu ewe European Union wa ni ohwe se ne nkuronkuro na timi atumpom na ade achi ade se nyina wa mutumpom ene ye ne na tse wa modimpum tuofufra beka na ekonkanya ni nyina agya se empenifo no wa munkasa bebre na mmom no wa mukasa no wa mudi ni nyina egu aponso na ne omde ahyehye so na tse sa adane mpumtuo amakuro no ana wo kire mu se wo besre ye papa se empenifo ne hwe na ka wa musua bibi emfree European Union penifo ho na mo man Ghana etupom eno achi na te wade atudwa wo kire mu se e wasa ban so hwe na watutu ne niema ye papa se ne be ya ebebo mo man Ghana etimi etumpon na mpo eniema hodwa ye krakra adi fra man hodro mu abane ankasa so yetimi ye bi ne industries awodo wo man mu yansa so yetimi ye de na enkra hodro pi no eto so betimi etwam na into etoa ne sem so edibi eka ho. I believe, say, it is about time. The talking is too much. We talk too much. We do little action. Okay, yeah, happen. Automatically, no start here, man. The European Union and the moment they decide on something, in fact, they don't even come out to do fanfare. What measures have we put in place to ensure, say, our industries will also produce and make sure, say, they export? That's a question we need to do. Are we ready for that? These are questions we need to ask. Are we really ready for it? Where are the industries? Abusia ani ayanana into Amerechi where political analyst wopeni ebana manyu sensemu a wodi mu akutin ye papa no wachira na dwe afa wa man empumtuo eho. Ghana Chamber of Construction Industry ye twani tiafen GHCCI na wamwombo taipa na wamwamuno muhibo mpansa bafine form eye Telecommunication Chamber, Ghana National Chamber of Commerce and Industry, Chamber of Mines any de aka kawadoso pan tinesi wamu de abani say YCC enjumedi jumanka sianka network post and say ye enjuma bebre wamu kuta contractors pan na no na Ghana Chamber of Construction Industry e de ababetu just say wamu bre papa diente wamu bre ni say ewiase ade ya pa Bible crack say nyadwuma no enidi na so wamu de adwuma pan so baabi a wosa akatua no fiba no akatua ne mba wenam so amasamike chairman Dima Ghana Chamber of Construction Industry Ora Maakye ede ababetu just say abanya abetwam ene abayete so mprempren ede wo contractors bebre ka enutama nnwuma wo mo ye no bebre jai ena afi bebre kura je dwuma no kura a wo so munya dwuma no biamti wo titifie akwakoya senkese akoya wrewosen Ora Maakye ekase na ocha ne nsemu se fiti afimpini ni dunum besi afimpini ni dunsia abanya na oche so no ode wo ka ontuai emprempren so aban ede wo ka onu nsu ntuai odi bebre ka eno nam so madwuma fon contractors ni bebre agyae eno nte bia be kompeso so ebi adwumadie bi koso yes contractor fe na onfa obefe no se me yare obefe no se o mi bibi wi jesensem bebre oboa sana ebi anu ntianti enye project bia project bi on ma ehun nsem eno no ena Ghana Chamber of Construction Industry for wo mo chairman ede ababetu jase e hadwen enu ntaban ne hwe na ontia wo mo ka yenko
contractors, service providers, engineers, consultants, private people are here. Na abaye say me pese bi am ye kwan enti no me di kwanya she contractor insa na ya ehun kasa na wakwe kike no na nka ba me ma mobilization na dey asase ba say bi wa na akoko usika na wo biare enti no uye du be bia na udi interim payment certificate fama abaye no arrange no etu aka na be na say interim payment certificate ko a omuntua especially the past administration juma ye na omentu Jumuti Abemono 2015, 2016 no bibri ali try that one. So mo the encounter say after Juma ya ma ban CSC school dan ya kwan ya growth infrastructure projects are aban in Ojore ma no ma tesa to asuka biem se ade ya ba ko pan o wiase se uyi se wo twu hwiri mu hwi afiri wono mo a de ya ba ko pan se contractor e de ono ngasa botomiska ye kwan contractor angasa de botomiska AC school dan contractor e de ono ngasa botomiska AC ayarsabia ana odi si enfidie ana nwumedi ankase o se ade ya ba ko pan no na obewie na aban ne simentia bon se akwakoyo tosom na wo mtetete ho saa bon asa ebi kura tumi fa wu na sesika ne kama ne sa na aban na ni age o se ade ba ko ya pam eno no ena biem so ba kwaje bosia afiska krabia na odi ababedi dwuma bi edama aban na bewi ode abodi nkrata be kosa aban nti oka obetwe aban atwa azakrama bone ataso obebona obona okam so nyaade a obefiu da ose saade wensu ya papa nti aban ne hwe na wo mo sesa every suba no contractors paying so and yadia who cow nobody can use his own pocket money and our savings. You say a year no board dimpa and the loan any year. No faculty loan is assuming the amount of contract 5 million Ghana cedis. Who need 5 million Ghana cedis? The next one called Busia. One called Busia. Now the year now why you could do baby. Now the interim payment certificate cost you baby. My uncle do 2 million. In Japan, Jamaica, now link also now I'm buying 1 year, 2 years. Untia Canada Marcos. Bank now Busia don sudo ezi hunu ayeso uchia untimi twa workers ka nipa wakọ nyina no untimi twa onka materials akọ ukoji ya ndi ye ajuba no na untwa ka na nipa etwo na bank nso etwo a na nkofo ekuso da ne uka na udawu na ebu ai man sponsor reputation zero what will you do ka say man be no you have to minimize your loss until na one sha you be decide to waka say me san ko bi e de ka ho pa mu anu e ko ngwe no ma ya mpe bi nko ka ho na yo bi apese e ma na unye man we that eni amuti yei eye dwemtoni panima Ghana Chamber of Construction Industry na swom de se ebeye kwan se ebesi school dan se ebesi ayarsabia aban dwumedian kese bia contractors di bia no efa we mi nchan ansana womo atumi ayama na koso womo contractor dodo na nso ene yisi se nwumedie no womo chairman owura imano mate ene kasa no Ebusia Yatua and Sam Nasona, President of that Challenging Heights, Ayera James Kofi Annan. Wapeni dia tudra Remusa, Wamai Primpum Dro Papa. Wamai Gana Primpum Drena, Sunny Bay and Pum Treni Baba Muninada, Ejnasika Samson. Yakasika Samson so Diania Kawamai at Twaya Tete Awamaimu. Anna Watchers, so Wamai Gana bet me Aquankai. Na etwa wodra ya jeju wa mam so etimi akwankan mampum tra ya pe no yensa etimi akade na wo se abanhwe na ankurankura dwuma ekonu obobo wo mu nyina no se ne be ya eya tourism industry no do mo eberemu bie na yensra ya bia ene yensra ya hwe adwuma mu asuso etimi akwankan ekoba ne sade etwa aban epe no ne nsa ebetimi akaye pa wo panine etwa ne nsams na wo kire mu sa aban nani abre ye papa asa etwa hu se sem ebegyina ne naso ewo man mu na ansa na sa eniswade hunu nyina da betimi abam no agisa aban ne hwe na ankurankura dwuma ekuo no wadoa mu nyina eda ehya tourism sector ni mu aya yensa ye adwumadi awodo ekoso ewo man mu no wadoa mu nyina da ensusu hyem se ne be ye twa wo pe no ne nsa betimi aka na empumtuo susu aye pese wo man no yensa susu etimi aka wo pani eto ne nsam na wo kire mu sa aban se na niswade hunu betimi abema na wamane etimi atumpon a ewosu ohwe na yensra ye bia wodro no otimi hye okena afaisu ya mamle ne ya mane no otimi ehye mu kena
ebetimi aba ne sasusu de wo se wotimi makwan na wotutu ne niema ye papa se ne be ya ankronkro dwuma ekwa no so benya kwan de omo ho ahyem na wo mo so wo mu nimdie ane wo mo ne pa wo mo ewo adima Israel bia wodro no wo mo de ne nyina egu apon so wo kire se koba ne se beboa ye papa anu mu no wode atudwa wo chem se show wo hwa amamra ni amani afasha wodro ekoso ewo man mu a eboa ye papa masakra ya hodo enso timi ba wo man Ghana ya mamoyi ensusu mu enti sabayi makwan ama ankronkro dwumefo ade wo mo abehihye mu bipa de beboa ne ye papa ama afasha wodro ensra ya bia wodro tourism industry ni susu atimi akonkai na boa ama man susu atimi atumpo wo kyeremu se wodo no wo wogidie papa sese koba ne sam enkoye prema mempire na momro ebeboa ama afasha ni empono industries ahodro wo man mu susu atimi atumpo na boa ama yesra ya bia ani yesikasam asusu atimi akonkan ye papa na o man Ghana so no yehu empum tra ye pe ewo man mu wo penine ama na so wo to so adensem bi eka ho. We recently heard the Minister of Tourism talking about the government targets for tourism revenue. And the government is saying that they are aiming at collecting at least $4 billion in revenue from tourism by the year 2024. We believe that that is possible and that is achievable. But we believe that the government must create the enabling environment, the regulations, the policies, and to allow the private sector to lead in the tourism industry and avoid interfering in festivals. That is the only way the government can achieve its goal of $4 billion by the year 2024. Abusia ani aya yera James Kofi Annan president awada challenging heights ano. Ye toa anopa no nsia kan kasia nso no asugusu ya wutie ewo. Wati wasum. Ye beko obi manso. Na ansa na no mepacho ebebu adwumadi a ekoso ewa AHENKAN933FM FM so memende bia. Enyume no nso nkosi enyume no wotwe. Na Kwame Asante ene na bedwofo atenase. Wo mu bube ebe no mu bu pa. Di omu bu anfa kwamsu no na enti na wo abemfo mu no ana obi a wo mu susu oni mu tra no no ateno. Wo no ankasa nso kura tumi afum so. Chese eya adesua sa ana menka no. Akoya adesua. Tebebu odi tie bi. Ade ba kwa mfaso wo ebebu su ene se unimu be na wo kase yunsa mpa nipa na ekasa no ebiem ema koda wadwumu bie nti nkoda na yamu nti ebe ema mu se de obesi akasa ema akasa ye de ebebuo eya ade bia eye pa ti memenda bia enyume no nso nkosi enyume no wotwe ya no atame kutu na watie bi mepa cho se opeso oba radio nsu bi live na so be kasa gu microphone mu wa abere wubu ba obetumi aba AHENKAN FM no be register ananse bia okwan wa free na oni empenfo din sa so sisie bia mpesemba show no so bi mpesemba bu ben bi metebe pa oni problem free 0593 649595 0593 649595 na oni empenfo ending sa so Afei ODI electronics home appliances a papa pan ya so ye ha nekunti ensa ye ho kɔ eniema ni doors to TVs wo ho fridges deep freezers gas cookers blenders kettles washing machine oba ne wupa bia no na waba beje na ODI electronics say enen so tonso forma ye dinye papa pantini niema no watete so enso ama se ne bia obetimi atobi na watete so nyina chine bia na usike kita wo no enso ODI say emphasica ne hye ho emfa nkotu fie fabra beto na ne aka ne tia ne kakran de ye ebo ano a na adekora wutu ahoka no waba beje wade wo na wo kɔ no wa wodea ODI electronics wa achim aboabo wone AHENKAN 93.3 FM ana ewo edan kroye mu frempenifor 0550900600 0550900600 na montre enkomo afei wudi dwa wo se ade na wudi hu dwa no wade tonde no tumi bo hu daro se ne be ya ebekɔ enkan enu nti se obebo ade tonde hu daro soso de a enu ane AHENKAN 93.3 FM eso ye boma
ekwa chichi ye papa asom pimpim eni echire ana etie yenti yabo ade tonde hu daro sosote a eni asom pimpim ni echire ne betie wuko bie suto na no pa eni edwadifuo no atifi anafo bebia na wo mo banti from marketing manager ewa amatwefo so 0244 290093 0244 290093 na yamo ade tonde hu dero ema ye hyehyɛ ye no so de eye niapa eba beboa se ne be ya wodwuma no so ebetu empon adishima mafi mi wie kase na ye wie ewo obi manso omanfo beka ya wo ogefo bosumi ne de to so adwenu 9 24th February ewo afimpini nya adwenu menu ye omanfo wo Ukraine etu omu mamu wo ma eko school ko wo ma ye adwuma wo ma tombo fruit ton Ukraine tombo fruta teze obia di ni dwuma wo mu hia se asrafo a wo ma hyehye pa kuta akode ebi pie firi nsuom na bia pie firi wiem na bia pie fi asase na wo bu firi he buko haram fo ana sana Russia fo omoma mpani na asoma wo mo se ane Ukraine fo ato emra bi nti wo momna ne wo mo ben yantam so nje wo ma asase bi enje wo oman no mutim no mo magye fa bi wo mo mo konje fa bi ena mo de yantam se tutotita na we se nyoma na we to emo vrem anodin papa ye na yenim cheza anodin ama aman bi kra didi nkomo na we amike enam so ama semike ye entukonda so ginem na ginem no so ya simple no tena fie ma enkodawe na nka ebu na nka wefo a wo mo kan bi sa ebe we abrofuni na ati ase enti making United Nation mechire amaya awudro nka bomukuo a nipa anasa amanya eka ho bi enenam oha ene aduokron miensa 193 na zumprempren endoda aye ukuada ama United Nation kodi nhyiamu ewo New York na nhyiamu ni na efa Ukraine ene Russia ntokoi ho ade a Russia fo eye no abato ene wo mokwakoto na ama ekohia no enenam oha ene aduowotwe miensa 183 ama mpenifo anasa na monsifo ene kodi nhyiamu a wo moto aba no na abato no na de wo moto so aba ne sei hwan ene fo so sei Russia fo se wo mo de patapa na se mo de ntokwa egi Ukraine fo asase bi no hwan ene fo so hwan ene mfo so ene hwan so no de ase kwantenkro ogina babia ogina ti wo mo de aba ne hye so no aman makoma 183 tutotita eko wi ase na enipa makoma ko ohane aduana miensa 143 ato se de Russia for ye no enyanti e wo se wo mu sie mu trust wen enimguasie mu na wo mu supa wo mu so mu fo de Russia for ne ye no so aman 143 eno no ena emu makomako enum eto ye se wo mu de wo mu efwa Russia for so pan so mo nje Ukraine for asase bi na wo mu kwa age no mo nje aman num ene to sa aba no ena emu makomako aduasa enum wo mu so de wo mu nyina bia wo mu dim stomach direction bia wo mu dim na ehonsem eno no na sama ya wo mu de ase bia wo mbeko no Guinea for ka ho India for ka ho Cuba for ka ho Congo for ka ho China Central African Republic edosun amane dosun ti abatu ekoso endada ewo New York abrochirimamu aye United Nation amani ni na ko hyiai a wo moto aba e Russia ni Ukraine to kwa say de Russia for ne eye ana enye se mo gye Ukraine for FM bi no wo masase bi no eye ana eno na aman 143 eto se enye ti Russia for nyai enum ese eye ti wo mo nye aduasanum 35 enzo de bobu ebia wo mu edim na Ghana kan na to aba no ya 2B Ghana 2B Ghana kan na ya 183 no ti enu abusan de course ewo United Nation for Asia mu no enu no fa Ukraine for entoka no eha ene de anopa no nsia akan kase no AC producer no pay eye ama safwa Kwame Asante Seman